Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagamenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Pratli ki dukan kila ingkong khat, bat buon teli kila julor, haka jingkem dingkan san ka belaja haka miet arpanyautre ujumang, haka por kendai steng miet hayo Riangdo, West Khasi Hills. Hakatagi jingja ka Megalia Rural Bank Riangdo kala laj selet namar ka jingwan poi kloi ki kali pelip ding. Katagi jing pro ding ka dei ka belaja haka jaka yo ka balashna da ka Motion Road Cooperative Society. Uskat tri jong snong Riangdo uba Ibor el nong laj le yotho ba ka jingkem ding baken san jong ka yo kala bandei na ka jing thot jong ka ding electric. Ula ong ba ka jing julor hakatagi jingja kalong da ki pholak tengka. Ula yotho ru ba ki pat ba ki badan hakatagi jaka kilami enrei kemla bantem ya ka ding kapaklang bat day tat hadu balapoi ki kali pelip ding balala man pelip no.